dia mau lain lawan saya. Sebenarnya oke jiniwan bro lai cenderung ya. Pun. Ambil ke lai poster kau ya. Kami betan dulu tak nyam ni. Segala. Kau nak terus ni jadi. Dedet kenong ketika. Soal macam tu. Yang ini. Long snap, long ông mà long kerja di sana, long cerita apa ya, long melayakan dua orang ada long piala dari ini. Bisa kan? Bisa. Apa namanya titik yang mana? Macam ini pernah titik mana? Dan kolong cukup ada aja lagi. Bohong macam dia rupiah dan kolong. Mai tu orang buat macam dia macam dengan modal pesan. Makloi dah kan? Makloi dah kan? Kopi. 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 Halo.
Apa lagi? Hah? Duduk luan semua. Ada di sini. Let's tak kerti ya. Kena tinggal kau dan Ya, sama-sama. Tapi tahu kan? Oh, betul. Kalau puasa. Raja itu Lakerpan yaki para bangai kibayeng yaki footpath abro arteri ki footpath jam usrok kila bandung ha kanu kaparis banya yang ka procession sashi sitpan wa banasno abro ki para bangai baro wa kila bandung ha kanu kaparis kaba iwan sedang bahkan dengan entiti kapan Jauh procession nang ba ki footpath kitong ipak keluy tahu.
kencang Nakerpan Yekikmi Pa Jomini Everett Bakerteng Mebon John Wankar Ibadai Namo Lamler Tashisin Nakerpan Yekikmi Pa Jomini Everett Mebon John Wankar Iba Namo Lamler Lalap Ya Ini Kunjungki Bat idon bat kinam ketkam jom kesulong Archdiocese Catholic Youth Movement. Sohal panwan menyeketu yaki member jongka SE CYM Manchim ya ini April. Takerpa di kimi pa jogi hamret me bon John Wankar ibadai napo lamleher papilwan manshiulo ya ini kujuki ini idon pat ki dekhot jom kesulong Archdiocese Catholic Youth Movement bat idon hante hajan I4 juga. Ini apa? Tangan. Mana?
phiêu thề đang như các bạn nào hay con vơi biển ra quân với chi mang ngọc nghề này la vô bao vào mây khâu này la vô bao mây khâu này la lại bao về cao đê mình cao ta nhắc mai về ta về năm mới ta xin đến Have mercy on us and on the whole world. Lord, I sing of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world.
Hakabang ina petau ya kini ke men ki para ke balas no naga banta kali ke jungjam hakajungwan ke juni ban mani yung trai jesu hakane keduan kedupat ke pamu hiu la ai ti yang dan yo pamu banda kan ada bentuk awal pakalam do long ka bangun lang ya kene ke juni ke pamu hiu la ka Para bangit, kita lakukan bersedang bendung sepak Madam Calvary.
Ken mau makadai kejingit kejongi kapala pun ulong yang kini kasni haga bagi iya cingting shay hasahid benang Jesu lagi ba, hinda dan kecil kebahagiaan kat sembai terso, kila banam haunu dim so minkur. Tu jenrat yeladi na duting kom, batu trung yeladi aku duriau, un komu yepi. Ni dan ye dan kecil kebang yang ngadu kapua, hagaba, ya baptisma bakur. Kini kecil kenang roy, haduk mentah mane hagabani sakhi. Kenal karbor kini kecil kembang leyes mau mintan hak jindoi hak pakin ke apostol ki kerpa yang Yesus maladon yang dari kecil kat sembai tersu dan ong manjendra dulu jingtung mat kun yepi ai pakin kecil saat ke ong apa begini baik keding kena ke Yesus kepakan mau pakat lo Yesus ia jadi hak tu bapor ke Yesus saya ulak dikna hajar mulai sedang mencuat Henry bentar keski ko baik bang ia kentam komen ko para bagi pai patu Yesus mata keski hak ger jaga sakalan ko kontam keduan kepikan mau ini bentar keski pakat lo Yesus ia jadi hak ne kekemat pada hak ne keski ko bentar ko pengilak banong udah boleh ba em utawan ko cerong ko dador ko jong thi ko jonga Yesus mata keski kepikan mau ia pigin ngar tuang na ko gospel jong Markus ko ko prar ko ku sawong Unono bakwa banbuat yang tun len yala de unba yala ka jobni kna banwan banbuat yang nakai mata kaski kala de ka por yang bikin pa ju blai tai kan rat pakin oyu ju kan rat kamdon ke ka kham kra ko bangan ay me mata kaski ban hindai ka kham kra ta mata kaski ke ka mangang ong yeme bakak no ko trai ju kan rat ga iye yeme ban ka ban mane yeme da ka jigim ko jonga ban im dei ban mane yeme be ju be ik pateng ta tingirwai ni jirwai ni sur pajam in pediang Yesus ka burangwan sakali keduan kedupan ban mane yeme ngaen ban mane yeme ngaen
Nakakon ni sudah mention ke nombor dua yang besar-besar. Nakon ni timneng ke nombor arpa yung South Sanda Arpa. Continuing with the worship and adoration to the Blessed Sacrament, may I invite His Grace Bishop Ferdinand Kar, Bishop of Jowai Diocese, to deliver his message in Khasi. Eniro basawo malagapor. Eniro basawo malagapor. Eniro basawo malagapor. Puji suang uduai nak bentai jengi. Udan hakdeng jengi ulayai rengkat bani. Hakane kijiya position machisin system
bat menta kerpang yayo yaw blay nakabenta kini kasnem hakabani donbok banyo yung art ya unansio uba mikmat yo pabukoy isnya uba nilong kaway bat kabalang salumsa. We feel very much united with the Universal Church through the representative of His Holiness Pope Francis, through the person of His Excellency Nuncio. Kanong idam nagdingkemen ba matagasni ila panilum lang iyo ro kanikat Maria ni Perkay bakangan bat kapasay. Prabangit biige kumbau Jisu duay nagbenta gilong kaway. Masyaw batang hadene ke klipman. Swa bangin mi ilagali kalampong jong kejemani yang Jisu yo play highway. Hagado to ke play kumang Nuncio Minister. Baki sachi yo lagi tingay ki yaw play bat ki im ya kecingay. So ginra kani kadonod barham kum kita kisanran halati chai mau ilai khai diang sa Jerusalem kipen tumai la kecingay bag kipen tumai kata jadi sosial duki bau disulam ifan udan yang duki kani kade kata bang om jak Bishop Joaquin Mentaro ay badani ko Eucharist bakoy kaba mengi iwan banjay lengki kumu Jisu apdeng jini kan tengkela yaitu komin jini bad kan penskemnya di jini bad kan penjajannya ni bad Jisu nang bangiduna mandong kita disaki ju malong di syai ke kapateng ilang kandu jang kapateng hat gospel jang umat Yesus undang pesan hadwe akan akan naik. Prabangit dia akan dikiriman kumbang sisin ngacim ni kandigalan kuwe kat mod ke kamat ke pesan bagi bangindang ibadat pilih. Kaji ini kejiwan demi kalau ketat kaji pilih lang kumbang kita kesana ngiro akan dikapor isyaw mangindang kawe wad lada dan kiway tak lawan kiway diocese Lord mengi South Diocese ibadan menta agane ketliman ay ba kayo karis kaba iburon kaba ngiyo benta menta kapor mas kapun kansalong data kapor kati flying ini kumban apesong yung Kristan benatong hakit bo daki apostol ba kaba kilomay iyasok lang Matilah lang, baru matidan. Kani kadai nama ba, man natusni ipulong biji Hawaii fry, bati apili itin play. Kadani mission, aditan biji apostol, ulang bahasa punrio. Iduai, akan digesklibman, akan digepor, ni IT lagi. Kum gikon jong Jisu, kum dilanggat jong Jisu, ba Jisu umpenteli lang ini, ba umpelang rong ini di atia jong bejing pentemai, ba bejing riatili sedang madu diocese, madu ka balang salamsa ini, ba parish ha kichnong balang ba hati Kristen ini. So midway, yakni in IP haublay bang inyalong kaway kumbaang Jisu. Ha kinyalang jong bishop Nitaus nem agawati angkat bati General Superior Father General idan kathil kabaang building fraternity among ourselves and with others. Mesti kami katong jang bishop jang notice jeni sangkat bati kinoyalam jang kiriyan jeni kaya habat tagasni idway ang Muslim bang idula ban
dating ya kata jenis yang each para cilu cisem matum juro mengilah mani yang diwekad di pamlong Kristen kumpihinan di para juri tol trajisu berkuini buat milah banlong kita ki atia jong kejui madu megin lesen buat sabah kepegi lesen juni Aniro Jesus Christ. Jika ida.